nyuma ya Rais William Ruto kuriungira uria wari rais mbere yawe Uhuru Kenyatta muchemanio juria baugite rurari rwaria rogwetithia Kenya mbere. Bishop Ntongai Kiranja wa AIPCA Meru Nithi Diocese augite riu ni itua rirega muno kenda gucokaniria Kenya, nongerete kuga kanisa yorota thirikari ni ibati kujukiria mantu jau na urito na gucokaniria aria gutebui. Mutuikare na riboti tariria. Nyuma ya igoro mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto kuriungira rais wa gatene Uhuru Kenyatta akiaria Bishop wa Meru Nithi Diocese wa makanisa ja AIPCA uria ni Joshua Ntongai Kiranja kagite ne kara kurugura ya kigomano kia mbeu mbithi ntere cha Kiangwa na kathite tagarere atongeri abau akiuga rikareta urumwe kwaranire na kinya gucokaniria kariba Kirimara. Idoga sana kiri president wetu Ruto nontu iturone gora aliungira Kenyatta the former president kenda bari mantu ya ndeguretu iteboya itukwana kwina changamoto nyingi sana, kwina ndo nyingi sana between former leaders na kinya atongeri ba kisiasa nenya kanisa na thirikari kenda bari reconcile tureta muongo wetu amwe tureta antu ba mulima amwe na abantu bandiguro tu Kenya nontu ndiguro ya gaukana tutinenge wita ndiguro ni yetu kinya kethere kwa bwite mantu ya maingi sana katikati ni impeachment and what have you itubati kuchwa jire kurekane na kuchokia ndiguro tu pamoja. Ogu president ya kinya kuona na the former president baadhi wa mantu ma Kenya itu kwenda kita ekuru twauga president ya amarumire na thithia bararirie na Kenya netu ikare no kiri na thayo. Bunge Bishop Kilanja na ugite thirikari nene bakagia andu akagite ne karaba kwirwa maitia jao ni kanisa akiuga kiraba bati kuthithia ni guchwira ntaira mathina jaraba kwirwa kenda mugongo jugieta na mbere. President adikirebo kanisa kuga ndu kanisa na thirikari kajandamanaga kenda mauntu mama mekala bwega kwina andu katika kanisa na thirikari maitera maingi kanisa ndio correct thirikari nontu bwana ara namo gutete boya na inkono ba thirikari atuno ya correct ndi kanisa ithikire bura kanisa kwena nontu kanisa niyo ri na ground ine na niyo kumenya mwananchi na ara kunyilika mantu ya sha mantu ya ndawa mantu mathomo muturire yo mirire na njiro kuria mwananchi wa kawaida kanisa niyo kumenya mantu ya nkuruge thirikari. Kwa hivyo itokora banontu athigiri bangai ba ground ine thirikari bathikirinde kenda jumbo correct ndi yeto itaboya na kwenda marekebisho our president correct ni kenda ndiguro to itaboya kidimanto jegia siasa kurita kanisene. Bishop Oju aluga wate kugwata mbaru makanisa jaraja kugambese uchithira chige chokwa akiuga siasa bati kuingirwa kuritira Murungu na akiuga Murungu no bati kugambithia siasa bau na te atongeria baba makanisa manto ni asandaka ili kure chokwe oni nteko support bau nontu kia wakira muntu atara mwathani nwe wisi sababu yokirita ethira abu kana thoki uteo kia wake baka andeki kika mukristo kika mwonoki kika muntu mwe uteo baka andeki mantu yau kia to ambere mwathani. So kinya mwana siasa wende ndigure to Kenya mara bange bonde ibarite sandaka sio kanisene isitikiritu mwathani Murungu na kingwana yaku kira utake Murungu kyo betaira. So tabaingila ba sandaka sio in the church of God to abanjanji kamuruga bajanji wengwa mukarige to ambe weje Josephat Mwenda na ugete kigomano eke ni gakubareta mwe kenda gwita na ambe weje mantu jege Murungu na kirundu kagite ne kabarero tharo nene kenda kinya bobe kurabethire benjire ne chage Kristo ana bawe ukaranja mono bamo bakethera bagita mitugo nete bui lakini kanisa yetu ya independent kana AIPCA ke diocese yetu yaongozetwe ni Bishop Kiranja itoretwe thara turi na mafunzo kana moritanija ana baba tukabeka mwe kiumia kimwe kenda tumba kwitha tukibacokia still line ine na arabarari skuru tukabendreithia kubokoria kinya ki Murungu bakimenya ki Murungu na kumenya kinya ukarania nanto na kinya kuendelea bwega na mathomo jao bagicoka January kuma Kiangwe Goji West gicigombo ngeke Southiment nke report rato cia wero rea kwari eto ni mutuge kare.